Kasi dito Korea na eh. Barbaro Pakita mo bro, dito na eh. Ukay-ukay. Ukay-ukay ng barbaro pa lang. Kita nyo dito yan eh. Talo ka, man ito eh. 400 no. Ano ka to? Dollars. $8 lang kaya. 400 pesos. 400 pesos apo. Samantalang dito ginatang ko, ano ba yun na? $35. Dito na yung Jordan. Oh, samantalang dito na yung barbaro. Oh. Nay, original pa yun eh. Ito pa yun eh. New era pa yun eh. Net bro. Net ya. Pang Daniel. Nay, urikitan mo na pang kamboya. Kung sama dito, may tulong na ito, nakpatang nyo. May bro, jay dakpal ulo na. Padang ni. Paano? Nyo. 좋아. 감사합니다. 예, 안녕하세요. 나베네. 나베네. Ano dito eh? Sagma mano? 200 pesos. Ano tinakatang mo bro? Yan daw tinakatang mo? Malo bayad na? 200 pesos mo tayo. 200 amin, di kita na eh. Manot? 8 nun. 200. Oh. Tapi nih. Magnatat to, tapi tayo, tapi kita di sini. Dikit pa po ni bagsak presyo. Nay. Sapatos, mura kita na. Sagmamano mo nga dito. Manaw? Depende mo siguro Yeah. Chupa chups. Nih, wagwagan na po Didi, tapi nih, damagam Di sini. Damagag. Pintas pa di kita nih. Di ba kasi sa pulunta? Japan nih baru bro. Di sini nak pintas nih di sini. Panglalaki. Nah, damagat. Dapat habayanas dan nih. Baru-baru pa lang nih. Pag babae, siguro dati. Ayun, sex. Tapi nih, ukay-ukay, nalalakala di gitu. Siya po, nakakataktikal lukong worth it 400 pesos. Kung shout out, dito lang pukis kanya. Pura kita. Nagbalin lang mga militaran.